bilo je naporno, bilo je teško, bilo je suza, bilo je smijeha, ali eto mislim da je to koliko se to može završilo sve pozitivno i čeka me nakon par tjedana što se odmorim kući sa svojom obitelji, čeka me još rehabilitacije i nadam se da ću biti sljedeće godine još spremnije. Trebalo je naći volje, strpljenja, tjerat sebe svaki dan, svaku minutu, svako jutro se ustati iz kreveta i dati ne 100%, nego 110% sebe i znati kad se vratite kući da eto možete reći da ste napravili, da ste dali sve od sebe, da ste napravili sve što je bilo u mojoj moći. Pa je, najduže pripreme u životu definitivno.